Narodni poslanik Dušan Milisavljević pokrenuo je inicijativu da se izmeni krivični zakon tako što bi se pedofili i silovatelji povratnici medicinski kastrirali. Podrška za ovu inicijativu stigla je iz Makedonije, gde je prva dečija ambasada podnela sličan predlog koji su i političari usvojili. Ideja da se izmeni krivični zakon i uvede hemijska kastracija za silovatelje i pedofile povratnike uzburkala je javnost. Inicijator, narodni poslanik Dušan Milisavljević, kaže da je cilj da se pronađe najbolje rešenje kako bi društvo zaštitilo decu od pedofila i silovatelja. Medicinski tretman primjenjivao bi se na rok od 6 meseci prema osobama koje su počinile krivična dela. Osoba bi bila pod nadzorom i o prestanku tretmana odlučivao bi sudija, rekao je Milisavljević, ukazujući da zdravlje te osobe ne bi bilo narušeno. Ja sam predložio na 6 meseci depo preparati da se daju u sudskim ambulantama, u zatvorskim ambulantama, da sudija bude upoznat da je izvršen tretman davanja depo preparata. Kada se prestane, sudija ima pravo da prekine taj tretman u određenom periodu ako on misli da je postigao efekat i da prekine taj tretman, a čim prekinete, nakon 6 meseci ne date ponovno depo preparat, on se vraća što se tiče seksualne potencije ponovo u ono stanje. Znači, kad nam neko kaže i kad mi kažu velike demokrate ili veliki poštovaci ljudskih prava, da se time narušava ljudski integritet ličnosti, da se ne narušava se ništa, nego se sprečavaju da načine prekršaj nad maloletnim bićima. Makedonija je prva zemlja u regionu gde je ova inicijativa pokrenuta i prihvaćena. Medicinski tretman primenjuje se uz pristanak osobe koji se u tom slučaju smanjuje izrečena kazna zatvora. Inicijatori su izborili povećanje kazne zatvora do 15 godina, formiranje centralnog registra pedofila, kao i doživotnu robiju za počinioca koji je ugrozio život deteta. Oponente u vezi borca čovjekove prava, kad jednom detetu oduzemeš pravo na život, pravo na dostojanstvo, na sigurnost, ja kao borac za prava djece ne mogu da razumem kako mogu da dam nekome pravu ako nije mi garancija za bezbednost deteta. Tako da borci čovjekovi prava smo debatirali i ovako jasno smo im rekli, dajte nam bolju meru i onda da debatiramo. Prema svetskoj statistici, svaka treća devojčica i svaki peti dečak doživjeli su neku vrstu seksualnog nasilja, a počinioci su u 95% slučajeva muškarci. Hemijska kastracija primenjuje se u Danskoj, Poljskoj, Češkoj, Moldaviji i Južnoj Koreji.